Pêjî destê me hat me hewl da ku em pirsgirêkê ku li Wanê têne jiyan kirin xeteriya ku şêniyên Wanê gelê Wanê di nav da ye me hewl da ku em bînin ser ekranên xwe lê mixabin hêjî li wê derê pirsgirêk berdewam dikin bi hezaran mirovên ku li Wanê dijîn di nava zext û zorên dijwar da dijîn dewlet û hikûmet ji xwe hûn dizanin li wê derê xwedî derneket li gel ku xwedî derneket pirsgirêk û astengî derxist me xwast em îşev pirsgirêkên ku niha li wê derê berdewam dikin piştî erdheja hetanî niha çi bûye û rewş niha li wê derê çi ye em bi şaredarê Wanê Birêz Bekîr Kaya re nîqaş bikin. Birêz Bekîr Kaya niha li stûdyoya me amade ye. Birêz Kaya xêr hatin. Dîsa derbasî be her çiqas wextek pir dirêj ser de derbasbû jî pirsgirêk berdewam dikin derbasbû be di şexsiyeta ji bo hemû gelê Wanê. Temaşevan nêja wê hevalê me navnîşana înternetê jî bînin ser ekranên we eger hûn jî bixwazin derbarê pirsgirêkê ku heyî da ji Birêz Bekîr Kaya tiştek me nepirsî pirsê we hebin pêşniyar û ya jî hûn bixwazin awayên cuda bibin alîkar hûn jî dikarin beriya înternetê xwe bigîjin me û van tiştên ku hûn ê ji me re bêjin em ê ji Birêz Bekîr Kaya re ragihînin. Birêz Kaya niha hûn li wê derê bawerim piştî erdhejê hetanî niha belkî ji bajêr derneketibin jî li wê derê pirsgirêka yê ku herî baş dizane û yê ku herî zêde ji bir wezîfeya xwe pirsgirêka re alaqadar dibe hûnin dixwazim pêşî tabloyeke giştî em ji we rica bikin yani niha li wir rewş çawa ye û paşê yek pirsgirêkê ku heyî hene xeterî hene pêwîstî çi ne em ser vana nîqaş bikin ferm. Evar baş bêguman yani biz sisiye cevapmayı piştî jî nehê meha 11 da nava 15 roja du hev erdhejên mezin Wanê xewîn piştî wana jî takrîben gorî enstitûya depremê ya Türkiye yani Kandilli gorî agayan jî 7000 jî piştî wê erdhejê biçûk sarsıntî hatine meydanê hê jî dewam dikin hê jî berdewam dikin rewşa Wanê niha tabloya Wanê aslında piştî erdhejê belki ve keteme hasisi yani heftê heştê roj derbas bû heştê rojî bortê derbas bû hiç pirsgirêkê Wanê aslında mane yani hiç pirsgirêkê Wanê dewam dikin pirsgirêka herî sereke da hiç insan binê konatan binê çadratan yani xanê hiç kes nekeva xaneyê xwe de hava pir serme tabii ki yani evarê ji dikeve binê 0 derece derbas dibe me zivistanê dest pêkin yani ber işte qeşa devam dikin hiç ew tablo heye yani insan hiç dervanın hiç nikarin tekemne xanî xwe nêwîrin tekemne xanî berê psikolojiya servan da hatiye ve afetê ew pirsgirêk çawa piştî erdhejê derketiye hiç devam yani insan vê zivistanê yê çawa idare bikin hiç ew çareserî mixabin nehatiye dîtin ya jî nehatiye xilaskirin ew hazirî jî haziriya giştî Wanê ji novan pirsgirêka xilaske hêj ew tune ye tabii hemû tişt wane işte piştî biharê aslında ew ji tevê mane de insanın bu çareseriya xwe bibînin yani belki bir sazî dezgehên jî alîkarî destek veredîtin jî ama pirsgirêk ew ji derketa ortaya çareserî em ê bi xwe bibînin yani ji kesî hêvî jî ne ama ji kesî daxwaz jî tune îroşunda ew pirsgirêkê me hê jî dewam dikin bêguman tabii pirsgirêkê herî mezin dîsa yani wek erdhejê jî tesîra wê sermeçê bû sedî şêstê Wanê insan terk kir Sedî şest yani takriben ve belki agahi ke yani agahi teyitkiri desteme de tune bin ama gori takriben yani gori em de Çin dibinin gori işte gor dibistanê verne vekine de gori dibistanê da zar çıkas xandevan dişin tona berçavat ye sedî şest Wanê nel Wanê yani ha ev ji wek erdhejê tesîrê sermekir piştî ev insanı sême şunda jî save gerin ev pirsgirêkê me bi temamê devam dikin hiç tablo Wanê ji vê derneket yani ji vê rewşê derneketiye bêguman tiştê tabii küçük iştê nekirine tiştê insan xwe çareseriyê dibînin ya da wek em bêjin bir imajê bir usula imajê xwe ra çareserî têne dîtinê bi xebatê işte saziye sivîl saziye dinê beledîye bu organizasyonê ew pirsgirêkî küçük iştê nehevkirine pirsgirêkê yani eger ku çend pirsgirêkê serekeyê acîl ku niha birêz bike ê ku ana berdewam dikin çi
Ya tamam hemû tiştê ser ciyê insan têya bimînin. Pê ser xaniya. Hemû pirsgirêk tê orada nokta her sereke var. Ew jî gelek tişta bi xwe re derdixîne. Ew pirsgirêka sereke gelê ji nexweşî boya derdixîne. Ji sermayê girtinê, sermatê siyasîyekê, hûn zanin heta înhame 6-7 zarok di şebatê da wenda kirin. Du hev ji sermayê wenda kirin. Pirsgirêka me herî sereke ciyê insan têya star bimînin hêjî ew ciyê nehatine temîn kirinê da. Yani gori tabii ki ama psikolojik gerekmezine yani bütçeki gerekmezin jvera lazım ya da xebataki gerekmezin lazım eji muhabben ev psikolojik ama eji vezistane devam bike. Nihat yani konu ku tedaneji jber ku pranyaman tbejim konu jbo havine ne evji bavarım jil gori sermaye yani jbo zistane ev sereke psikolojik yani her veki İnsan der var. Ya beguman tabii yani ha mesela serkona gelekini kaşatını çekirinde çıkasa tebelaf kırı çıkasına tebelaf kırın ama ha rewşê ne der çaba da erdişe bigre günde navbera erdişe Wanê hatta Wanê dora şesit beyince 7,000 insanla yetişin. Ev hemû insan de ketne bin ve bandora ve ERDHEJA. Beguman ve hemû insana cisteye star pêwîst bu yani cisteye bimînin ev lazımı derket ortada. Aslında tuj vi rakamı mezin diber çavat zaten konu yani ji aliye devleti da, ji aliye saziye fermi dağıtına beraber kirin bektira sedi bistana ki. Yedini insan gore ku çare ditin. Yani gerek propaganda viziklerin yani götüme kondaya alikali'de Kızılay'a tiştaya hükümete gerek propaganda değil. Tabii propaganda zaten yani işte her bir şansiyamle ev bu hükümetin naha mesela ser ERDHEJA ve ki xebateki hilbijartinek. O ki xebateki hilbijartinek gek fedim ekrana posteri başbakan ya da parti AKP'ci derxistana meydana da tam dubu oldu. Xebata mitinge hilbijartinek. Zaten hemû tişt orada zaten kilit kirne da. Serokê Kızılay'a ji bu xwe Wanê zamanda evrexne xwe ne zamanda jî me ew tişta ku nikaru organize kirin hatek organize kirin da jî ama tu Wanê tewayî din herê belki ew konê wan hatine berav kirin sedî bîstê Wanê sedî heştê Wanê ne sedî heştê Wanê aslında ev kon neçûne orada yani hatın çeva kirin serî da insana daxwazî insana hebûn kona binemem xwe cî peyda bikin em naxwazin dûrî xaniyê xwe bikin xanî me geç xas serpiya bin jiya jî rewşa bin ya da hesar ditin em naxwazin dûr bisekî kona binem gorî xwe çê bikin ew nehate dayîn hê niha jî ew pirsgirêk dawam dike hinek çend nokta bajêr da belî kirin go kona me oradan insan hemû komî wira bike kampa çê bike ew ji Wanê de nehate pejrandin zaten faydaki konu ne gişte Wanê. Xwazibek kampek yani herkes lidereke komik ne insanlık savare Wanê işte Wanê Wanê jî merazî bune Wanê. Yani gori tabi gori rastiya bajêr gori rastiya hani nav Gelê me da dûrî vesekin yani naz nekirin gel. Naz nekirin ne xasın naz jî bikin. Meva çend zaraz yani seri da roja ERDHEJA piştî hatta aynı zamanda un ve belki cek mina Kocaeli'ye cek da ada pazarı ve netiştkirin şaş ya da rast. Ama o an ki cudaye. O an hem malbat ondejı malbat mi ki Rojava Türkiye'de malbat ek çar kese penç kese ama o an da bist kese. O an da hisse have book zam kör tevhev dijin bine xaniki da ama derekenten gori ve rastı yere o herêmê naz bikin bajêr naz bikin gorî vana û tekeno çareseriyê bivînin ji ber vê nehate qebûl kirin yani hikûmetê da temsilcî hikûmetê valî da eva anîn asteng kirin ji ber vênê em dûrê ev ketin wan xwe jî yani bürokratê wana heye çiqas dertên ber pêşî kamera belki tiştê dinêbêjin ama bürokratê wana nav me da em dibînin nav gel da wana îtiraf dikin me rastiya Wanê nizam bu ne iştin em naz jî bikin ji ber benim ket nav kêmasiya da jî yani wan xisne nava heva alaniye yani barafirgeye hatta nice valite yarutne sedip bence Wanê sadece wan bura sinor kirin gori ve ura çareseri ditin ya da gori ura hege kutuşta kirmiş gori ve sedip bence Wanê
tiştayî ne zaman işte gotin ya tiştayî kirin ji ber wêne ew çêne bû ji ber wêne jî hêj nace pirsgirêk dewam dikin zaten hani ev wan ji tune bû programeke wan net bine destê xwe bê em îro wî şî bikin sibê wî şî bikin meyekene şuna wî karî werekirine de ew hêj min me nedîtiye Xwe destpêkê asteng jî kirin tê alîkariya ku xwest devada were dîsa xebatên şaredariya ve gelek jî asteng kirin evana pir hat nîqaş kirin belkî hevcanekî mir dubare kirin ha evan dîmenek em têne serekine tabii bawerim dîmenê ne demê dawî dîmenê berê ne ji ber ku aslında ev dimenana konekî şewitiye ev dimena hiç devam dikin belki naha berfe belki naha yani rewşa ve guarda ama dimej devam dikin roja konek dödüsü ana berfe tabii ardı ama berfe yanma nahalvanı keme yani keme ben zaf berfe kes saatani ruha düşemeyiz berfe kes azede tüne bu vani ama nahacı tabii sermaz edebiye ev konacı mesela meha işte danzada bu meha danzada konatı bu şavatida ev zarok ruhur bu evler kedere mesela yani uçuna can zarok yani eva tamamı istasyon eva çadırame me şaredariya me tevj bu zarokat cihete blazin verin ora perverde bikin yani vak sosyal etkinlik çalaki civaki bikin navda derbas bikin eva koneki me ora ama dimena beriye ve tamamı esenler diyeceğim orada konek şavatı benim şuna orada ev konuda ev hizmet mecna devam dikin zaten her itağa da hemen bir çadır ekeme konek me bir rengiye hevalı mevzu khas tabii hevalı dil khas ye mamoste ye se psikolojiya zaroka peyzanı van hizmete devam dikin yani miroveki kul wanê dijî yani nava bajêr çi jî li ercî işte hemen felaket şey bu yani cihê din gunda jî jiyana xwe ya rojane yani malbatekî ya jî şexsekî yani rojek wan çawa derbas yani çi jaliyê kar bêguman jaliyê tenduristî psikolojik li tevgera civakî ya tabi naatine pirsgirik neyine çare serkirin insan ihtiyacı koyduğunu iş baş dernağı peşiydi. Yani ev sorun ev pirsgirik daha şimdi zeyde dedim. Jiber beni yani insan hamun hazır evde hatine kilit kerneler jibo xaniyada. Aslında pirsgiriki tenduristi zeyde bunu. Pirsgirik yali psikolojik zeyde bunu. Yani jiber beni pirsgirik gelekzden ama jiyana rojana da zaten sediçili vanem karın bejimaya. Karnemaya yani insana karavan atyevunda kırın abori zaten onadan nemaya yani ticaret zaten atyevunda kırın hemû zaten vanin hatına asla heri jerida asla heri jerida insan artık behevra bir navacane khora bir doste khora ya da bu alikariya gelek saziye sivil da bir şaredariya da bu van alikariya idara khora rojana hatta ne bari bir zaman der bastık yani bu hükümeti ve devlete bêguman gelek rehnatin kirin ez pê dixwazim hinek yan basam ki paşê serê şaredariyê jî ji ber ku yani we got ji xwe ji bo ku dewlet hükümet li wê derê pirskirêka çareserkê ti projeyekê wan tune bû û millet jî ji xwe nelbendiye ku werine çareserkin lê li gel vê jî ewana gelek her wekî gelek tişt kirin yani imajek wisa xwastin ku بدن شکر نه دروژه ایرو دیانه حتی نی روژه ایرو تشتی کو کرن نکرن جویزی دترجی او که چه داره یعنی گوری که ببین کنسپت که کنتانه پیشه خو هی یا نه یعنی بسر کاغذ بجی خازن از نه کی رقم وان بدم تشتی وان گوتیه اموانا بینیم پاشه روشوانه نه کی ترک نبرشه نام جوان اردیشه نوبرا اردیشه وان دا دورا وان دا نوت گوند ناوند وانه tabii kireke da bajaroka mesih ki kireke erdişe bajaroka çelebi bakıya efhamu bana erdeş tesir sergirdi yani ki kısmeki edremiti navça edremiti tabii navça edine de kimse de tesir serçe bu psikoloji insan ve de xarabun çene bu murad geçen gün isa zarar ditten van hamya top kirin set şey 2000 çarşıt bencin ne embejin avayı khani هجمارة ويا قاسمو جوانا طبي ستل حفت حزر شست حفتي بينج حبيبين هلدان نرخاندني يعني وقت حصار تثبيتات كرني دا طبي حمو درجة وان جهل جرانتنا ما يه هري جران حفتي 2242 حبيبي يعني يوار هالوشاندن يا جلش عطيه هالوش يعني جبوك تلوزيون
Belki ne müsait. Hafta 2000 240 2000. Hatta şöyle 20000 hem derken beşinci hayın te yakaydıkken, savalat te yakaydıkken, ciye kargahının hem beşinci dükkanın 20000 hem kabul kin 5000 malbat te gotin. Şu 5000 malbatira projevan şide kısmına ortada. Diyeceğim 16000 konteyner bidin. Her konteyner ekli 21 metrekare. Yani malbat eke se kesbe belki zor bir çar kesbe tamam ama malbat eke mina Wanê 10 kesbe se konteyner terenake. Şu 5 malbatı, şu 5000 malbatı cem 16000 konteyner vezistanı bine hiç ne hat, hiç xilaz ne biye. Yani ev derxisine peşi. Evi rakamı Wan'dan hem Wan hıltın sayfa Wan'acı afet. Rakamı fermi yani fermi. Mesela bu Wanê diyeceğim ben not 6 milyon ya da not 6 trilyon parame şu an diye daya saziyada. Kime saziyarım şuna çıkarsın zanın avuli 6 trilyon tane emniyete de. Yani tane müdüriyete evla kariye. Üye de bana bakın bu burada işte not uçan not 6 trilyon diye peri nakit hatiye. Nakit hatiye Wanê. 6 trilyon diye çıkarsana polisa. Eva gori agahiye yani dawî meha 11 bu 6 trilyon hatı bu dayında. Piştî ve çağata dayın çinata dayın ezin zanım. Ev pera kuda çu çava em evjine zanın. Hatta ina çava xerç kirin evjine hata gotunda evana hemû işte wandane. Yani işte kirine ama ev qas hasar haftaya 2000 xani hilweş hatiye hilweşan ya jiye hilweşinin ama 16000 konteyner aynı. Yani 16000 konteyner disa hani sedi حيشتي بالدروا يبمين أو إنسان أم خانية دنجي طبي أو 7000 دنيا داجي حبتي حزار زيادة دمينه أو إنسان ناكيف نزاته يعني تشخص هيك زرارة وكيم بيجي إنسان جبر أو عاد حد أرهج ديتن أو قصار سنتي ذاته ناكيفني جبر بني ذاته كي خبطك كوان hani berbçav bejin emevi bikintune. Piştî ERDHEJA yekemin zaten teklimet hemû imkanı xwe zorê kirin em ji wan re tekevne tekilî da. Yani ev hem birêya telefonu hem çû ziyarete da. Xine be me got ji me re vê bêjin imkanê me destê me da ev heye em ji bêjin şaredariya me ev xasê em hev binin berhev wek envanterekî derxin ji gel re rastiyê bêjin. Gel nekeve hêviyeke şaşta. Yani destê işte şaredariye destê hükümeti heye çi heye evi rastiyem gel bêjin gel gorî xwe çaresîrê bin ew ji me re nehate gotin. ERDHEJA dünya da dîsa me ava dubare kir. Yani hûn her çi ji me ve şêrin dîsa karariya ve dîsa biryariya ve ama hem gel çekvene şêrin ji me re gotin raporekî amade bikin. Yani bu gotin devkîne bi nivîskî raporekî bine me da wezîrê işte hawirdor yani çevreyê bajarvaniyê ay me serçava me raporek hazır nava 6 roja da rapora me sadece nêrînê me şexsî nebûm. Me hem ERDHEJA not neha ya kocelî hatibû uçağı kriz masası ya da kriz yönetimi revebiriya kriza orada cî girtibû Serokê sekreterî giştiyê şaredariya meziniya kocelî bû me ew wanê. Ve çava ki çıkas xetayı ve derketin tecrübe ve çava. Bak pasporeki yani. Bak pasporeki Wanê. Ew î taslak hazır kir. Pişt taslakê me nav xwe nikaş kir. Hemû saziyê sivîl Wanê re me ji wan reşand. û çi dixwazin ji vê raporê de em zêde bikin. Tevayî me rapora xwe amade kir. Nava 16 mehê nehê mehê. ERDHEJA şey bû wana 11 mehê de ji me xastibû. Me 16 mehê de rapora xwe da. Orada wek 7 xalê serekeyê ne ziman ama her xalek jî bingeh wê de 10 xal 15 xal hem ji bo tiştê hani rojane yani pê sêçar meha derz hem ji tiştê wek nexşereyeke Wanê pêşiya me da pêşiya 10 sala da pêşiya 5 sala tişverekîne da hemû me anî ziman da hem pêşniyarê me hem tiştê em jê fikar dikim hemû anî ziman da tabi wênê nehate pêjrandin yani nehate pêjrandin bigirin haftekî piştî me carkên wezîr re hevdîtin çêkir rapora we nehatiye ji walî xast walî hatı bêjî me nedîtiye yani sümen altî dêjin yani bi Tirkî binê da kirin em ji cara duya ji me cara duya careke nîşand piştî me balê bersirina de me cara yaşand yani tiştekî bêjin ne li ciyev nêrînê we ya da li cînê ama em pêk nayînin ya da em ê pêk bînin sê meşrûn da wana gotnê we ya ji wana em ha bikin qine ve bersivek bînin ew ji nehatiye dîtinê de tabi tiştê derkete berçavê ew wan tune bername wan tune tu sê tiştê da yani tu sê hev daxuyanî wan da derkete berçava bername wan tune Serokê wezîr hat tiştek got ERDHEJA awil da derket ser enkazekî de got her tişt baş diçe
piştî du hafte şunda go rewşa Wanê me şaş mirahatiye nêzînkirin daxuyaniyê bi çapemeniyê Wanê iptal kir şû wezîrê wan derket haftekî gazê bajêr hildin bi me derêketinê da nizam yedinî derket go em nabin em ê berjêr bibin hevraz nabin piştî wê derket me bavê bernameke wan tune tek bernama wan e heyî yê ersê ya da araziyê Wanê bine Tokyo'da Tokyo xaniye çepke bifroşe insan. Vak bazırganiyê bike. Proje herî niha derketiye ber biçav ew wek mîna bazırganiyê. Karakterek ya kepej her tiştî sadece ew niha destê wan dane. Yani sadece ew destê wan dane ji ber venê ev rakamê xwe dane otêda ama tu vana din herî işte dejin me 646 milyon ya da trilyon yardım geçtiye Wanêda. Emzanın ama sadece ye derve hatê 5 trilyonu derbas. 5 milyon dolar Suudi Arabistan'daydı. Milyon dolar Mesut Barzani'da Wanêda. Hop çend temaşavanê me me ji pirs ke bahs kir wê demê bersî bidima pirse yani dibin alîkariyê ku ji derve de hatinin gihîştine ciyê xwe yan na. Yani yek birya dewleta jî hatine yek te insana derfatê xwe jî îşandin. Tabii naka zagonê Türkiye tiştekî waye. Yani dema afet bu koordinasyonek bajêr tê ava kirin Serokê koordinasyonu de ve wali beni de işte saziyedini şaredar işte ve ev koordinasyonu hata vakırnıydı. Vali her tişt ez vazir hatın vazirci her tişt vali disa vazirci ve gori daxuyani ve gori nerini ve fikrin ev koordinasyonu hata vakırnıydı. Ve jber beni ev alikariye hatın çava çun kera çun med gela jaraj xastın. Yani em dişen nav gella em jeve gel rabejin. Yani em zaran tişadejin acizdi mecwan ragot. Vekeri me gunca aciz dibin, jibo aciz nebin kanebe. Jme rabejim ev karakiyem jgel rabejim ev juan sual kir, juan persi ev bersiv danem. Em jve persiv vaziyetir şekin abejin. Yani eve jme rabejim ev bersiv danem eve bijgel rabejin. Ev jme rnate da yine da tabi. Ama alikariye yani şaredariye BDP ya da hani dost deme. Hani ki saziye sivil. Yakatan Türkiye'de hani ki dijberi sistemi tekoşine edekin. Ya da neki fıkaraj devleti sistema devleti de ve herêmê ve valkerim ev jmerahatın yedini tabi yani belki istediği 5 jmerat ve istediği not 5 al yedini de çünkü nakti jmeranat tabi aynı alikari jmerahatın o gişe devleti ya o gişe devleti ama ikşen şekliyata belav kirin çava çu hejinat şek zerar nahat rekirmek li eviye çıkası takabülü jiyana derva kolan ekri yani derbçave o qasi var rakamı kadar diğer ki tesire bil serjiyana rojana ne bu yani. Yani evim zak hani vekili dejin zeral iddiadaki mesela goten me hafte 2000 kom belav kirin çadır belav kirin. Me hesab kir 6 hafte çadır kent çekir bun wan çadır kenta da her iki sesi dizi jortur ne bu. Me gobra her iki pensiz bit khase 3000 çadır. 2000 jinav bajêr tu dibînî çadırê Qizilay 5000 ew çadırê dinê kuat me belav kirin çıqas şu gunda çıqas şu erdişê 5000 jû be 10000 ama ona gu heftê 2000 yani gelek tiştî ayne berçava ama sadece bajar çehev saziyê fermî hene hemû bajar gorî wan ew e ama bîst nehtagê wanê hene ki sedî şêstê wî jî insan herî mağdur orada jiyan dikin ew ji gorî wan bajar nîne. Mesela emha bakın yani piştî ve ERDHEJA jali devleti ve hükümeti ve devlet ve hükümet bajêr yani tiştek xwastin bikin tenê saziyê fermî û yên dora xwe eger tiştek kiribin kirine ji bilî wê jî tiştek gotine neketiye jiyanê. Yani fotoğrafeki wisa dertê. Bêguman yani bêguman çünkü gotnema sadece rojanan ya da tepki çeydi ve insan tepki xut ne zaman ya da çapemeniye geç çapemeni ne hiçtim Türkiye'de hakikaten yani çapemeniye muhalif gene çed bir ne zaman derkete berçava serbegirin belki ve refleksek nişanlıdın ama görüyor işte ki otune yani. Ama çek acayip zaten Wanê'ye mesele de her bir raporama şey her sereke me xastı bu o kerem afeti var ilan ki ne görüyor jme minak da bu mesela nod neha işte Giresun Rize'de Allah hiç şey bu çava afetat ilan kirne çıkas zu devlete gihan de orada avanın minaka jda bu mesela not benca ava golavan neki uçağı zede bu çava afetat ilan kirne ama tabi gerek yine aynı işte Pêwîstiyên aynı cidden avan dersine berçava ama işte her derxist bu afet ilanlar kirne ama İro'da hemû ihaletine kirin
hemû pereytê Wanê hem ji bo enkazrakirinê hem ji bo îhalê Tirkiye jî hemû ji gorî kanûna afetê dikin. Yani gorî kanûna afetê menavê tê vê evê de ez îhalê dikim ez vekîl vê nakim. Dilêm bixwaze ez dime wî şexsî de. Dilêm ji kêre bixwaze wî îhalê me wî de ama ez afetê jî îlan nakim. Dûr dajin nakokiyek mezkin. Yani ya tê afet herêmê afet îlan bikî gorî wê zagonê û çaxetê îhala jî bikî tê karê xwe bilez jî kar bînî. Yani işte ilanı gete mecbur vek prostura bere devam biki. Uçağı gere tu şeffaf vekili biki hale koyar işte. Ama naha hem yali ki yali avori da herem afeti ilan nakin hem kanuni afeti bir kartın. Ben anla kuki her imezin aslında işte her şaibe serheye ev hale. Bere. Eviye beguman bala mrove kulvani dijin dikşine yani. Beguman. Başa هو وك شارداری بگو من هوش یعنی خو وک سروک شارداری حتی خبات کار و yani yen grede şaradari hoji vak mrovek normal yek luvane dijin mağdure ve erdheja ne disaji çave herkesi rewşê wadan şaradariye yani saziye xoya yani performansa o eğer bunu hatta niro biçen gotuna ben rhenin dwî valida yani tiştek vekir kemasi ve haben evçebun vizyonek çava daya peşe ona ki bahsediyor ki paşacı meki bahset perset tamaşa falan. Tabii beguman ERDHEJA avulda emzu organize bun yani me tesira zu serme şu hemû saziye mesazesi şaredariye se hemû saziye zu derbas. Yani partiya meclis saziye medine saziye sivil daji tesira zu serme rabu emzu organize bun. Belki tabii ki işte imkanı mezede kim hocam ama gori ve kemasiyeci nahuzuk yanda geldi. Tabii ERDHEJA dünya va se hemû saziye mesela beykani ceme xebat enema. Yani nasıl işte hep ucu çun yani. Tabii sehav binay me teyam xebati me pey hizmet se her şey şun. Saziye dervayı insanı derva dağıtın juara cinema. Gori ve tabii ama ki te panzer hoca ol sıkıntı ki her imezin değil. Kemasiye me işçi bunu. Yani me vekil diyeceğim geldi cibine geçtiğin için ziyaret ettiğinci. Belki yani her şey maddiyat neyine yani maddiyat desteğe datune ama hani şeyden iştikarime zor bu da serda bikre me te panzer hoca peşin. Navı psikoloji de xalaz nekir. Yani psikolojiya ve ERDHEJA hemû herkesi de asabı yani hemû Wanê de zaten hani her çeşitli xirab ve psikoloji xirab. Bu deprem avli xirab nekir. İnsan deprem kır ya piş depremi bu jiyana xoya rojana çareseri ditin. Ketena çava çareseri din. Şaredariya meclis destekledi ama ya diye hem herkesi Wanê destek jiyana kişandın. Ve hatta destek muhatın imkanı hem Wan terkir. Tabii şaredariya uğracı yani organize ne bu xebat karı şaredariyeci embejin ci Kur'an editin perskire ki Wanê hani insani derketme peşiye de piştî me neki rewşa kom kir ve koordinasyona me carekeni xebatî tabii seri da şaredariye BDP şaredariye me piştî Gelê şaredariye ne dost saziye civaki dostçi bu Wanê organizasyon ekme hata vakırında ve koordinasyon ekida alkariye jmera dervatın em çava zu lezgin bicine geldi ket navi xebat ama beguman o xebatçı embejin sediset rast sediset be kusur ne bu tabii ki mutlaka kusurcu derketin şaşırtıcı derketin ama navi psikolojiye da hatta imkanı mı hevun çıkas imkanı mı ye partiya mı ye havale mı ye saziye medine hevun hatta ne destemi hat mı gori wan şarta bekarani giyan da geldi ama tabii ki kemasıcı derketin yani belki daha hazırı amadekariye mehbuna belki yani vatay beşi ERDHEJA amadekariye mehb yok. Yani ilk karı daha ziyade organize karana bugün. Be amadekari bunu. Be guman yani Türkiye'de hani Piştî bir rastî yani şekaheye felaket dibin Piştî ve serteyini kaşkirni da beriya ve aslında Gelê tiştkere beriya felaketa vere temin kirin da onu hatu kirin ama me dina ve evde şimara not bench tır, nüzut benci kamyon epeyci bir kargoya roya poste alikari hatın. Tabii avate tasnif kirin. Bu geçti yani naven davani günde Wanê ra. Yani nana alikari koyu hatın Kürdistan'ı Türkiye dervayı velat. Dervayı velat. Avrupa'yı ama tabii yani dervayda işte burada pırskereki gömrük ederketin Kızılay'ı düşüner Kızılay'da o pırskereki avukir ama işte destemeye da evana yani hatta ni desteme hat ihtiyacı ki heve.
neketin yani köye mala ülke çıt kazena hatta ne destem hat bilezgini ihtiyacı ki bak bugün ona da beguman yani 60-70 hazar insanı hem bastıkin ev belki ne işte gerek insan adacı ama kadın vaki banzer o berime vaki nırkandan ekili bu bak bugün de 20,000 mal bata yani bugün de naven davanı tabi alikariyame Erdişe o çelebi bagajı ayrı hateklerini. Avacı koordinasyon takabül için 1000 insan öcüdük ya. Hemen yani 80,000 insan falan 80,000 insan karın bejim. Tabii gün seneki daha rahat merkudiken yani ciye küçükken orada herkes hecmara malı da çağım insan herkes baş evnazdık ama nav bajı tabii seneki zor bu. Mesela vakit dümeha me roje jibo 3000 kesi karın da der kıstım. 3000 kesi tabi siyeki meha danza da derfeti men hemen jber benim ava biri saatani dehve mehij meroje 20,000 sadece nam beladık gel. İşte tabii ki hem sendika tendürüstü yani sesi edise ektiya doktor ektiya tabi ve Türkiye'de bu ana bir şaredariya meydin aracı medisa nahajiye hizmeti meytendürüstüye devam dike. Böyle takriben sesi çarşı insanı bir serpiya demuhane kirin goriyo hege derman destemeye da hebe yani goriyo ne üçte belal kirin da ev xebat mehij devam dikin sadece bu zaroka ve çen hev navenme köşkerine hem şaredariye meydini hem saziye sivil hem mali gel halk evleri bu destek yuvana ev xebat mehij ber devam dikin disa دو جیاجی و چماشره ویجی انسان هرن جلیق تویا بشون بنه شوشنی وانا میدان تمین کنی یا وانا دوام دکن وانا جی حتی بهاره میز ده زیده بکنه جی احتیاج یا da derfet میز زیده بدن گوری وانا جی خبات تنه کنید سه خبات شارداریه tabi beguman ye ave ye kanalı ye re o ji حتی دستیم وره حتی دستیم hat yani çıkas var je mecdikini hevj mecbur var kirnida tej bu xabat ejina hem tevger ajına hem ji saziyame yaset perskilek ejina lekol netke ve tev xebat ev juvek rehabilitasyon merkezi ki veke navendeki on xebata heji devam dike yani avana iset ki beguman jibo peşa roja bajerji tabi yali imar evgire yali re yali av yali xetin nuverine çekin çıkas zarar ziyanama ya o xebata meji heji berdevam dike proje ve dewî warê de hene yani Avana tiştek ve baskı yani tişten tay rojane tvyên acilen lejbo deme dirêj yani plansaziye ve warê mijare sereke de yani hene yanma. Beguman ha tabii ki yani bajar nuvayı var avakırnıydı. Yani civil köbek çavar avakırnıydı. Emla kemine vayını kaçır çünkü imari verek çekin. Nevi hemû erde vere etüdayı verek kirnıydı. Artış bingi havayı çıkasa jüçen katara müsaitte tipiye xaniye yapıya çava ben ev xebat medaya dest bekirnıydı. Tespit yani ciyik u hatına tespit kirin hene ya fizibilite tekirin. Fizibilite tekirin de hiç yalime ve fizibilite tekirin ama Tokyo'ya ikişen ciya belli kiriye ora emci alikariya mantıkin yali imarede ora çetkin evana xebatay mecbur verek kirnıydı. Evana nava sağlı 2'de falan eve beklasın. İşte sereke şey var yani. Bingi heve piştî tabii ki ya her yani bu beni erdiye hem av hem kanal hem ihtiyacı gori nukirna şehir nuvavare çekini hev o ihtiyaçlarını tespit kirin hem xebat emi yani erdi beni erdi çu xebat beri atne kirini xetimi çu beri yani tespit avana tekirin ev zarar ki gerek mezin derket tespit avana hamuat ekirini da bu proje Beşkeme evine cargene çaverine çektiğine de evanacı hemen o bir proje vana amade dibin amade bu ne beguman nuva bajara ki var avakine de gori hani bir bajara hem ev felaket ya da hazır medit derbaskir gori jök ve tecrübe ki de bajara ki nu daha ber hem berivan felaketa çaver avakine de evci hem sazi sivil terbikin hem hemû spor uzman evi kari tepkine xebatana jî meydana dest pekirneydi. Şu proje sereke çekirine bajê re jinû ve dema ku ev proje zelal bû yani ev xebat pêş de çûn tiştê jî pêratin temaşevanekî me pirsiye madem ki me vasavê mijare kir ciyên ku we yani ji wanê pirsîne ciyê ku we serek destnîşan kirine hene ana yani navê ciyê ku wê bajar lê werin çêkirin mal lê werin çêkirin. Yani tabii
beriye ERDHEJA aslında 2000 nehada hatin planeki imari hatı bu çekini zaf sakat hatı bu çekini de ama iptal kır yani çava bejin se çar hev merhale ve yani yek hali hazır de bejin gerekli tespit kirin piştî ve zemini aheti bivan avavi çıkası ava erde çıkası neziki ser erde o zemine tüdü tekirin başıcı imara ve ser tekini de şaredariya beriye ama hemû işte yani hali hazır zemine tüdü ona işte ne kir bu sadece bak kata zede bikin imar planı kesa çekirim ama o iptal kır tabi doz mehate vekine de işte vazarata kariyondur Lepersin derhekmede da vekine de ama tabi me iptal kiri planı iptal kiri tabi me o xebat ama devam dikir ama burada da tahmin işte ket bu mezelal ne kir bu yali ki bajir gola Wanê yani bura bajir naça bura yali ki navçama edremide yali ki disa sanayi heye üniversite yani zaninge heye ji berwênê bajar mecbur yali jor yali çiye yani. Avana yani herkes yebeje hani bajarı çava frebe ve çava mezun ve herkes ve xate nişandı da beguman bajarı zeyetir yani hege çeve sedi heşti vali here ama anha kesin tespit nahati kirin ve xebat mehatani sereke ne kemin karınca herkes rewşên yani eva nokta vera ciya sağlame verane sağlame gori ve işte ne ciya tipe Xaniyeyi veren belli ki ne de işte 2 kat, ne cevap 5 kat, ne 6 kat ama tabii xebatı ve kesalaki bir kişinin. Böyle. Yani hatta tespite almış ne kirin onu şu piştravıya parva bikin. Baş emek ki bahsa perse temaşavanı mümkün. Temaşavanı ki med beje yani derbarê xebatê şaredariya da yani tamam derfetê şaredariya zêdetin henin lê ji bo aliyê manevî da mirovara alaqadar bibin kolam mal bigerin û hinekî di vî werî de pirsgirêkê însana yani gudarî bikin hevra parve bikin di vî werî de hûn xwe têr dibînin an ne wek şaredarî yani bêguman xwe têr nabînin yani em ê dikarin bêjin vekîlî bêjin çünkü bêjim me xwegiyandiye herkesî derdê wana yani pirsgirêkê wan guhdar kirine ama heta nê destê me hatiye em gîştin ama çawa gîştin ez neçûme hevalê me çûne endamı meclisa şaredariye ne çune ye meclisa me gişti çune ye rewşê partiye çune ya da ye dilxaz hatine Wanê dixebitin ev diçin bêguman yani bêjim xwegiyan diye herkesi tek pirsgirêkê wana tespit kirine hiç ne gişne beyancame ama o xebata me devam dik wek mine anketek em naha çetkin malbatek de çen kese çıkas pirsgirêkê wan heye çünkü ev pêvajoyê heta 2 sala devam bike yani bir nava bahar hat pirsgirêkê me naqetin piştî vê jî insanê çune dervayî bajêr ew nê vegerin pirsgirêkê wan ê bicîkirin ew nê werin pirsgirêkê derin ji bo wenê hazirîkê me amadekarîkê me heye ama tabii bir tane ez nebom yani not heşt şaredariye me ama bir hemû hevalê me hatin yek roj ve roj ve ji Wanê man hematin sadece ziyaret nekirin yani me Kur'anê da pêşî hevalê ki tu here em xunagînî tu here ziyaret bike bi vî şekilî ji hevalê me xebitin mesela vekilê me mesela rewşê parti belki yani ez neçûm ya da Serokê partiye menşûb ya da vekilê me wan neçûm mutlaka hevalekî me ji partî ve şaredariye medine ve mutlaka ki herkê kolanekî de. Temaşavanekî me dibêje têkiliya we kesên ku ji Wanê koç kirine bûne ku Wanê derketine çûnin bajarê din re henin yani ji bo vegerê ev sedî şêstê ku çûnin gelo yani tahminek ve heye çıkar şu an vegerin u pranêwan jî ber kîjan bajara va parsek xwe jî tabii mal mixabim me xwe negiyan der rakamekî zelal yani işte kes şeçe havada ama yê biçûne bajarê nêzik dora Wanê bajarê Kurdistanê da hemen hemû şaredariye me heta nê destê wan hatiye were ew qeydê wan girtine hinek bir cîkirine hinekî belki jinat me cîkine hinek dîsa mutlaka alîkarî ji wan ratiye kirine da wenê yani belki me hemû ziyad kez hem geverê mesela Ahmet ez bixwe çûme wan xebatê wera çawa dimeşîne û hevalê me çiqas malbatê me wan derhene çiqas bêcî bûne çiqas bêcî nebûne tabii ew fırsat din hemû bajarê din de ji van agaya top bikirin bajarê Kurdistanê de em yani rakamekî belki sedî sed rast nebe ama nezîkî wê em zanin yani çend malbat dikî tabii nekî çûne selî şaredariya ne done yani derfetê wan hene imkanê wan hene gorî xwe çûne ama yê metropola çûne em zêde werib agaya metin çünkü nokta kevan em lê bipirsin kudanın çawa çûne ew ê
başınızdan ama avacı vilayete kastı, valiye kast ve buraya avaç kast insan derketine derveyvanı tabi avacı rakam eksen işte 3000 insan meşandı ama kudar şandine çava şandine avuç merana atay gotun ama mev şaredariya medin rahamiyara ev çekiliyor yani ev diyalog çekiyor çıkas insan şune bajarayvan çahamalvet luku hatine cikini her roje peşe mecbel sedi sede ben kane ben rakam eklerken çıkas insan ve ne gereken peyvizandım. Peki ma hanek jîj li gorî derfetê xwe çûne yani xizmê wan hebûne axabê wan hebûne derfet wî hebe zaten gorî derfetê xwe çûne yani. Bele. Temaşavanek me dibe yani ji bilî we behsa xebatê tenduristiyê kir niha yani mirovekî ku nexweş bikeve yani mirak bi zivistana sermayê bikeve û yani ya jî nexweşiyek din di aliyê tenduristiyê de tiştek wîsa organize kirî heye yani dikarin derman bikin doktor derman tiştek wîsa. Ya tabii ya nexweşxanî me tune yani nergiştê şaredariya li Wanê li wir. Wanê tabii yani yê şexsî me xebat em dikin hevala menekî yani pêşiya nexweşiyê ew merhela pêşiya nexwestiyê mesela ya ji serma girtin ya tiştê biçûk ve tedavî dikarin bikin derman dikarin bidin ama nexweşî saçê benim şaredariyê me re yê dinê re bajarê me yê dinê re mesela yekmîna Batmanê re yekmîna Amedê re ew têkiliyê me hem xebat xizmeta ambulans bidin hem wana wira alîkariyê bikin nexweşxana da bicî bikin ew nekî belki sedisede belki heye amadekariye me heye ama bu Wanê da ya li tenduristiya tabi nexweşxaneyan ha xizmetê yek tenê dide nexweşê çıqas şehir nevra ji Wanê sefî bajarê dinê dike oran da ikî masîye tabi. Temaşavanek ez çend temaşavanê me jî yani ciyê ku lê dinivîsin baş nanivîsin lê hinek ji wan Awropa mümkün hinek ji wan ji Kurdistan û Tirkiye be dibe eger ku em bixwazin yani alîkarî bidin tiştê acîl sereke çine em dikarin alîkariyê çawa bidin yani niha pêdivîya wan bi çi henin em çawa dikarin tekilî irtibat bide yani. Tabii Piştî ERDHEJA weke seferberî hatiye îlan kirinê de yani destê çi hebû ew şand ji Wanê re paşê tabii zeman derbas me balê eva hani hem ji bo xebatê hem ji bo gihandina insan hem ew tiştê hatin bi lez bigêjine armanca xwe oradan hiç sıkıntıya me piştî wêne wek kampanyayekî bi nav kir bi navenda me giştî re tiştê xwarinê yani kuru gıda bêjin Tirkiye wek paket werne çêkirin ama çi pakête çi heye ew serhebet kişan bajarî bin ke fark nake em dikarin wira ya birêya şaredariyê me dinê hildin ya bi xwe hildin ew meratê kevne irtibat em dikarin wê alîkariyê wan hildin yani ne o kampanya me sada dest pêdike hedefê me 100,000 paket yani 100,000 paket ji Wanê re yani meselê vê mehîr aslında me 15 me hadinê da Wanekî derxist û pêşiya xwe bi xwe pêrane yanî meselê vê mehî da heta hani işte me hadinê da em 100,000 paket alîkarî ji bo Wanê berav bikin ve belav bikin sadece komkirina wan da belavkirina wan naxistiye hedef da ew jî yani ji bo vîya sazî û ekîbê ve ji bo ihtiyacê malbatekî çi hebe ewî bine berçavê xwe da insanek wê paketekî amade bike yani gorî quvveta xwe gorî imkanê paketek ve 5 paket ve ku meratê kevne têkiliyên wana dikarin kişan bajarî ve xefarnak em dikarin bine hildanê da tabii ji bo xebat çi me bo anketekî me xebat genekî ihtiyaç têne tespît kirinê da bêje dora du süd hev yê xebatkarê me amade yani ev paket gîştine destê me zamanekî nêzik tem gorî wan vesayet yani bêjin erebe me amade kirine gorî du süd hevî xebatkar ew xwe bigîne gel da. Mesela Kurdekî ku em bêjin li İstanbolê dijî ya jî li Amedê ya jî li Almanyayê dijî eger ku bixwaze divî warî de alîkariyek bike dikare şaredariya wara bikeve irtibatê li nav sînorê Tirkiyeyê da kişan bajarî ve her teşkilata BDP yani ge şaredariyê BDP'yê hebin here wira hege ew şaredarî tune ve jî teşkilata ya da navçe de be bajar da her wê teşkilatê de ew rê ji wan re were dîtinê de ew kampanyayekî me zaten daye bekirine yani İstanbolê şaredariyê BDP tune ama kesekere rexistina BDP rexistina BDP de ew tekilî were dayînê li derveyê Tirkiye dervayê jî yani gorî hani derfetê wan em dikam rêya kargoyê bi rêya gömrükê wana bigirin. Bele mesela ji ber ku xelek girîn ke gelek kes dibersin dixwazin alîkarî bidin em dibare bikin temaşevan nêje eger kesên ku dixwazin bibin alîkar yani tişta bişînin ji bo Wanê
çıl nava sinore Türkiye Kürdistan'ı çiğ لدرب ایراد دکارن شارداری بده پر بکردن تکیلی لدرب ایراد تایبت یکل ترکیه و کردستان دژین شارداری بده پر اگر تنه به شارداری بده پر برخصنا بده پر یا و herêmê را بکردن تکیلی برز بکیر خواهد به او دکارن ادی بدن malperame internette de ya şaredariye dükkanın orada irtibat telefonu çeş karama haber bu Van Belediyesi van.bel.tr van.bel.tr bel eğer aslında bu denk eğer hatibe ve unkarın vücut serekene benvisin tek evine bu malpere de orada irtibat bel.tr bel.tr باشه نه جبو وهجه بحث کرد نوان دوا تندرسیه سالق مرکزی ویژه حالی yani yeni pasport tendürsiye ne çe doktor و hemşire der ve vaneci eğer bu hazın evcid karın varın beguman vek novet şme zaten hem saziye mesela ye tendürsiye rapi alakadar karıvan mesleği ona ve juan racit ekliyama hem sesiyere hem tabipler birliğe وقت نوبت یک خورده yani جاری تا ده insan değil ama دو insan var hafta gibi bine doktor dine hafta dine var jgori bine yani ki peyvajo derece dukarın ne havalı hem yalı teknikici yani mimar ve mühendis ve beyaz hazım ali kariye meşaredariya çünkü bacarak nukte plan kine da navı xebat edeci dukarın bigirim dukarın var ne böyle evci malparavay internete şkolu ve dere tekliye ve yani جبوی تکلیه تلفن و نابنیشان باورم gerek hebben. Evet. یک دخوازن ببین آلیکارد کارن تربیتی بارا تکلیه باشه. چند تماشاوان ما جن پرسینه تایبت yani جبلی اوکی standart yani جبو جنا xebatın şaredariye tiştin ekstra yani hene anla eğer hepin çinin o dawî warê de bêguman jin mirovên din zêdetir jî jin û zarok taybet tengesiye dikişînin. Yani nav xebatê devam dik yani Piştî ERDHEJA zaten belki navendame rehabilitasyon hebu yani ya perskireke jina hani ser bisekene likolindeki o navendame hebu vakasu nahaji çadıra da hizmet de dayine da yani havalı gevanê dijin jin xazın و سازی مراتب کارن تکیونه تکلی zaten havalı mergerin ama bir epeyce tağacı ev garavanji çen tağacı kadiye tağadınız digerin havalı. Böyle. Başa jaliye yani xwarna rojana ve yani nahaji beri demek ki vakti ve gut mehanek cid şekline bana işte pêdiviyê acilê rojana belavdkin dawî warî da yani han navendê beledîye hene şaredariya yani demek ki şaredariya BDP dahatin konvet kirin dibûn alîkar ew organizeye berdewam dikin name siyekî meha danza da ew qediya yani weke du meha ew xizmet hate dayînê da hem gunda çend gunda hate dayîn de hem wanê ji rojê ji 30,000 kesî ra xarina germ derdiket mesiyekî meha danza da ew daxelandin golû derfetê me neman çünkü gelek derfetê me yani insan cümle dışandın işte art dışandın ya da işte xarine dışandın ama bu imkanı iki game bun hem iki işte rojana jiyana rojana artık kete tek guzben bir insan gore hoji çaresiz ditin me avada gertene bu çaycı naji ve kampanya dene bu paket artık bu ne malbatada evet devam ki evet hem tamaşavanı me ısrar dixwazin belki duvara beş dîsa pirs bikin dibin yani Avrupa'nın dedim gelek alîkar yani tişta hevşandin merak dikin acaba giyiştin cihê xwe anla tabii hakkıyı da ona çend welata yani hemû qeyda on desteme atine hem ye nakdi pereşandı beni hem yetişid neşandı hemû qeyda on te girtini zaten me hazırı dikin ji çi alîkarî hatiye be mektubeki jwara nameki jwara bişinin ev xebat ama hiç devam bike yani xazın orada herhalde malperame da e-mail heye orada karın bir e-mail'e bişin çi şandını ege bir kargo şandı bine ege buraya posta şandı buraya ne şandı o ana prestem karın bersav jibidin böyle adresa ile ekranaya eğer rast bavarımsa evet hem e-mail hem jim malpar lur agahi hem karın ona persinem karın bersav jibidin böyle tamaşavanı ki alîkarî xwastina e-mail binivîsin belki ji welatê cuda yani Kurdên Avrupayê gelek dawî warî da organize bibin
تماشاوانه کی ما اوش دیسا یا جوانه یا جی نزی وانداره یا جی خزمی هنه دوی پرسکره که می آوه هن گلک. Yani tabi beguman piştî ERDHEJA şebeke mêvanê zarar dîtin. Yani gelek zarar. Hatta roja nayem hatta imkanı mı hevin. Hatta destim var hem bajir beyav nahilin ama hene cihazı roja ki tebirin küpe tamir vere çekirin. Da zaten tamir vere çekirin. Sadece veziristan ancak bedakste. Hamiye nuva verine çekirin. Ama hatta ev mümkün ve mevsimi da ve demsale da te çekirin roja mecbur tebirin. Yani bu arzak mezin evet vere çekirin da mecbur derek işte birin ama hatta destime var emzivistane beni zede unakin yani avı ser insanlar birin çünkü proje ki mezine yuvara çekiyor da hamiyecek yuvara nuvakir neydi ama hatta destime var o sıkıntı mecbur devam dikin o sıkıntı yani be avcıya be avcıdır be sedin o diyor yani şu arzaya ciddi xetatını rewşa yani xetat bina ardeda boriye gece asbest benim realadacım beton bina bu hamuş kesine çar ki ona tamir dikin proje belki nodi zeytir arzatene temir kemneydi. بله. تماشاوانه کی مرد بجه ینک yani de ERDHEJA da yani malbatı xo xizmet xovunda kine ama hemû malbat herkesek yani nasaki xo xizmeki xo unda kiriye yani divir da piştî ERDHEJA naha şaredariya BDP ve xudsperi heza gel جبو پرسکریکی خود چاره سر بکه یعنی خود باش یعنی خودکاری چه ارگانیزه بکه دوستا بپرسم جبی یعنی جالی مثلا بجن کمیته تاها دینه چیکرنی او که جبوی حتی البنده دولت نسکن و پرسکریکی خود چاره سر بکن دوی وارده خباته کی شارداری بلدیه seri de gut yani yani devlete ki gideceğiz devlete ki cevap sosyal devlet bu diyece sadece gori kusura xuna ama kusura bitine beş çiz zarar hate ge çağate can çağate malda ye hemû xwe gere hemû tazmin bike yani kurala yani kayda devleta civakiya sosyal ya seri de eve Tukayge ku vergiye digre gej bacaj xalqe digre mecbur ya rojek hadaca afet ederci evecek ki ev peri kom kiriye ev maddiyata kom kiriye şuma gel rave gerini ama eva vane da na tekirini yani devlete evaj mera go hemû qade kedini da derdixîne her çaresi peskeri xu çaresi ribke ama her daim diyeceksin hevi mezede ne mane ama talepkar benci bixazinci sadece bu şaredariye sadece bu şahsı ki bu sazı kem naxas bu Gelê Wanê mi reviş devleti bixas çünkü herêmê mafemê her ev da vergi ama kom kiriye biriye te ser gelek nava kom kiriye işte nod nahacı bu hani bu deprem de ev vergi kom kiriye bine ERDHEJA Wanê çu bine xerc bike ama ev bixas yani hatta destem öğrenme mafya o insan talepkar ev ve talebikin ama ya dine ama bir cüzaf باور nebin devleti da işte ki meranak. Çünkü hatay ne bakır ne hatay ne nakşerek de xıstu peşi yakada. Şu bu beni yani mavke penç herema o an navkir naven davani. Herêmê kemeci bajarok keme sık ki yekun yek şerdiş. O penç ye naven davani da her veni berpirsiyar havalı mahatne. O perskiri ki ve tağı ve hereman let insan tene dijin beguman hemû tespit kene da. Ama yali maddi da acaba evi kevan beklenti kevan bejin. Hem ona tabii ki beguman o çok zor zahmet. Ama o iki dine da her alikariye desteme var juvara var kene da herkes sadece bizim akrabayı xo nasi xo dostu xo da kene herkes gori derfeteme hem işevan hani kimine hesan kırne da belki sedise karma alikariye biken bu hesaniye karevan çebe var kene. Bar یک در وقتش بو آلیکاری هاتن وانه یعنی یک دلخواست بهشون جوارا جین جدا هاتن الورمان و باورم هیچ یک دیگه هنن خود کردن که بحث آنجا بکن تماشا کنه مد پرسن یعنی دوی وارد آلیکاری ارگانیزه که هیچ چوان yani tabii mesela çahaf çadırı mı hani işte یک çadıra dırkazı gönüllü çadır یک kongre biratiya gel ha یک işte Gelê saziyên em naxazin naviyan belki neka bir bikin ji ber wê em naxazin gelek organizasyon hene hinek bu organizasyona xwe têne wanê wek dost dejin em hatine wanê
Hem xebat axwane ki ve cuda bugün ama disa teklime be hevra hebin. Hene keval işte Em guri derfete xwe tişta. em xazın wera bixebit. Yani em sadece ne atın maddiyatına em wera binin. Belki alikari tinem ama hatine bir keda xwe alikari ve bekin ev havalı şey işte xebit. Yani civancı yani havalı hani temene on mezin emre o mezin jene ev havatime ve koordinasyona dilxaza ve koordinasyona gönüllü ya bu kartı disa çen saz yedine sivil naxazım dewlet eraş yani valiyet eraş bixebtin ama merat tekliye dana ama xebatı xub sereke demeşin ev xebatı vanj devam dikin. Yani sadece bu Türkiye'nin dervey Türkiye'de sanat mesela Japonya hatun yani hatun Yekiciye naxuji destabı. Avana xenci vana jidatı nav dilxaz emeye da ve koordinasyona da çun mal paket şumarat bir navan da şey bu civan hebun her tarafı yani bejin her tarafı Türkiye hatun dervey Türkiye jatın atın da her ruj man şey bu hafta iki man şey bu me iki man yani hedumen he sawane ne yani ev xabatajı goru da xazevan me tu kesir ne gutiye vikari wa bikin peşniyar evan girtin rewşa wanê jwan ra gutiye rewşa wanê ve tablo wanê ve hatta und xazın bu xu bigerin em we bigerin gunda ve erdişe ve wanê ve bigerin gori xun ihtiyaca tespit bikin gori xu un bixebetin gelek acı evreya tercih kine gori ve xebetin ama gelek acı hege alikariye binin ya bu xebat hayatı bin em tvyê koordinasyona wed bin xeftin hiç devam dike. بله دوام دکه یک ورنجش خود کارم برای کنار تکلیه. پرسک جه و هیچ باز کجی و گو پرسکری که حتی 2 سال جی بردوام بکنه ل 2 سال جی چند تماشاگان پرسه یعنی بگشتی یعنی وان حتی نی کنگ خوب بده هفدو یعنی جهر آوای 2 بسر هفدو گوری تخمینه و tabii yani felaket gelek ciha belki gerek felaket gelemezin gerek bajara gerek devera cihatı da ama zaman ekinizi de bak avantaj bak avantaj ekti. Yani çabi mesela erdheş şey bu bajarı Sakarya'da da devlete vura destavi taxs bajar bu yani statüya şaredariya ya bajar bu minavanı Piştî deprem ama xasta statüya bajarı mezin gori ve imkan zedekirin sersekinin o arteş ve geran avantajı da. Yani ama bu bacaremezin imkanı devlet zeda alikarida da bu ek avantajı ekita. Ama beguman yani bacarek da arteş ki hada yani somut mêvanê dit 15 sala 20 sala baş vajdık. Ama rewşa me o sanem nava her ya me avantajı ki zamanı nezik da. Bajarı da jbere daha baştır ve yani de 15 sala men xudab sekin ama ev hamla devleti ev refleksa devleti tüne bu kart ki seriyali civaki yani civak yani ser piyasekina civaki kadar bajar yetayin biki hege yani ye maddiyet avi heve bir ez yatırım xu xebat xu ez wanê nakim ez herim bajar edini yani evlehiye ve nemaye ora beguman kareme zor ama herkes be ez bir bajarı mezun bu min vira devlemen bu her tişte milwaniye ez bak deyneki hani خود بینیم استیم وانه دا نوادو سالاجی وانه بری تا پیش کترد و یالی آبوری داجی یالی تجاری داجی چون پتانسیل باجار وانه هیه. بله. تماشاگان اکنون جوانی پرسکش بوشاندی بچه که کارخانه ایشی ل پرسد دبی امتزانی که شارداریه ما برز بکیر قایا و اکیبا شارداریه تشتکی جسته آنها تنکرن ل الگل ویا دولت تشتک نکلی با چاپمنی باش بکارانین هر وقت تشت زده کنه دانشاندن بلدیه دوی وری داد به کم نمایه یعنی هم وقت پرسکی همش وقت رخنه کی بوه yani tiştek o kerine baş pas nakerine yani tamaş erdhejek şey bu evkas insan birinde var kesi vakt mexu ahlaki ve propaganda mene xastan bik yani her xebat edikin kamerayı bine vur derxim çapa meniyera bejin jer kesira bejin ama o vakta meden extra peş yakoda yani mexu giyandaki çıkazu ama devlet çevkir çadır ekavakir ve protokol edane vekirneydi çapemeni zaten Türkiye'de kadın çıkar çapemeni ya tabi gere mevserine her mücadele ediyorsun her mücadele sana sadece erdhejeden ama erdhejede şey cüda şey bu yani bu bez navna bejim ama kanalı Türkiye herêmêzinde xebat karêwan belki fikri wanê yani çıkas cüda ve ya da AKP gibi fikrin ama eva
aynı zamanda em nikarin artık weşan zindî Wanê bikirin ew talimat şmeratiye. Em Hükümeti talimatı. tabii. Em weşan zindî bikin. Em işte kemasî Wanê derkeve pêşiye navên de me nikare müdahale bike. Ku müdahale neke işte ne xaşi hükümeti derkevine ortaya ji ber vê merxa hatiye qedexekirine da. Yani ev xalacı bine berçave hev yekî ji çawan bû yani me ev xebat nexisne propaganda. Mesela gund kîjan gund kê çiye fikrawî ramanî wî çiye me ew nexisne çav. Her gün sırayla em çûn. Her tag em sırayla çû, her malbat em sırayla çûn. Bêguman ama dewlet çim çawa serî de got wek sadece posteri Tayyip Erdoğan bayrak AKP'yim. Bu xebatin mesela çi berçavem karin bêjin. Gunda da tabii deprem ERDHEJA awulda gunda da talibata mezin hebu. Seçer şaredariya hem xûrgiliyan de gunda da wek cî xarin lêwere çekîne de aşxane vekir. Gundê serê da her kesî bivîne awona bi zorê dane rakirine da. Çawa dane zakirine gund tehdit kirin. Go ev şaredarî li vir ve were alîkarî nayê. Gundiye zaten yani emzanın un bağmayı, dili ve bağmayı, imkanı ve bağmayı ama un zahver cevabınca alikariye devlet emeje mahrum bu. Gere un me fem bikin. Ne kısa perspektif ama bu vi gundine ne gundedine. Ama o an şükür çadıreke 5 metre atı kuvvekirince 20 metre pankart taksına serereydi. Yani derler çekiyor, rakvanı. Bu bir yerde çekiyor. Yani hem numara ne ketme bir yarış hem yani zaten evi bir ahlaki yani. Yani ser, evkas felaket insan sen, jiyana insan propagandayı bikin. Hem ne kesin abi tekliğe de bu ara ama ez bavar etkim Gelê Wanê beni dibine yani. Belki yani mehbuba şifade nekir, belki xebat hani herkes ama ez bavar etkim bundan abi ne bikirim. Bele. Naha ma bahs kir li dîsa jî ji ber ku çend temaşavan pafsîne belkî wî qismî temaşa nekirine ya jî dubare bêjim dîsa bêjin alîkariye ku ji derve de hatin ve got pirgeh hikûmetê tên yani mînak dibêjin Suudi Arabistan 5 milyon dolar gotiye me şandiye nizam kedire çi şandiye ve got evana hemû têne birya hikûmetê tên digîjin hikûmetê hikûmet vana çawa bikartîne kesin zanê. Yani ona tabii yani nakti hani kisan zaman tereke ama düşünüyor da parate para bu kabul kin yani 5 milyon dolar işte Suudi Arabistan'dan milyon dolar ekbarzanında nizam kişan vakfı da televizyona çıkas beraber bir hesabı diyaneti çıkasa bu haber rapordan yani mevana rakam jmejwan girtin habere me petine ama çavar ne xerç kirne yeku da herin ev nate gotne da me eva çen zara çıkast yani kanebe gel rabejin ev kas pera hatiye bir da beyxerç kirne da ama hatta inat şeykat zelal nate bekiri yani ne imkanı me takip kirne yani anha ne cemzanın kadar şey ama hatta destemi var ama bana bakarsın emej bakarsın. Böyle. La peren yani bu jiyana Gelê Wanê nate xerç kir yani ev ber çave. Mesela yani aslında zaman hep merit kare tek tek de haber çava. Hani ka geçen işte sereke eğer ko hep unutkarım bejin. 16000 konteyner de hesap kine de yani 16000 konteyner maliyeti ölçü der ki orada. Yani hecmara konteyner ki 5000 6000. Evi düne berçave xuda çuhatiye Wanê'da. Mesela çuhatiye hemû kabul bikin. 5000 çadır belediyesi Kızılay'da diye piştî ERDHEJA dejim 20000 hatiye. Evi maliyeta çadır berçavaya. Piştî çuhatiye kirne da Wanê'da berçava çeki hani berçav ve eva işe xalas kir. Sadece belki ihale enkaz yaratıyken hiç sedip bench natiye rakını yani hilvaşandır. Ama der haber çava da aslında çıkıp peratiye karşıkini derdi var çava. Yani ev rakamı ev dişin sedip benchini işte wanatiye karşıkini. Ama dana emniyet edeme vezanın. Dana ihala temizlika işte bajarı ya da yapakıcı erdişi, şaredariya erdişi. Eva bu itiraf kırne mevezanın. İşte dana tedaşı, müdüriyete tedaşı, jibotçu dana çava karşıkini mevenizanın. Jibo milli eğitimi hani jive hisseyi para hatiye girne da eva hatiye xerç girne da ama yani çi ihtiyaca müdüriyete evle kariyene emniyet müdüriyeti Wanê çip 6 trilyon para hebu çima hate dayım evin sadece hatı gome dayı urada gaz isot bunu lazım beguman muhtemelen şu temaşavan ekmed vej xondekar zêdetir mamoste yani Wanê yani belki ne bak rakam ne bak rakne ki dibêje gunda rewşa yani ji derve merkezê navendê hûn diçin ya jî hevalê ve diçin ûte bi giştî yani ne yeko gün gunda awul
deprem avulda heri taribat zaten günde ve xirabun ve erdheje de hemû xirabun. Dewlet zaten cara avul gün berçavan evet. Yani ne jibo insanı bine enkaz damana ve xılas kirna wana ne jibo bine enkaz da kes ne çok gün ya imkanı ko derxistin. Çeng günde mesela şaredariya mı batman yazanın çu ya ders mi çu. Yedini kes ne çu. Piştî bine ki rexne serve hatın. Bu taybeti hep Serokê me birê saatên Demirtaş ewle û çûkin da yani hem alîkarî ji bixwe ve çend kamyon ve ew derkete çapemeniye da necî işte çapemeniya mahallî sersekinî hûn sersekinîn mesela CNN türüne sersekinî böyle devletineki giranî da gundan piştî van ev rexne gorî pirsgirêkê bajer gorî pirsgirêkê navenda Wanê yê gundan ekên bûne. Yani gori günditin, gori em dişin, gori havalı meyil için dibini pirsgirêkê wana besedi sedv hal nebûne ama gori bajer ne ki daha başın. Ne pirsa ki temaşvanek me pirse divêt erdheje da hin zarokê ku malbatê xwe win dakirin. Dibe ku hebin eger hebin yani zarokên bêxwedî evana çibûn kes şwana dibe alîkar. Ve got yani ji bo zarokê me merkez çekine lev çekit persek taybet yani spesiyal yani. Li bajarê Wanê da navenda Wanê da ev çene bu yani zarokê bê malbat bimîne ne bu yani tabii belki hani diyaxwenda kirinde bavmaya ya da ne derdixîne ki ev zarok çebûn yani işte dêbav tev meribin ya da gunda çeksel çebû tabii bejmar mera 185 zarok. Yani ya diyawî 185 ya diyawî miriye ya dêbav tev miriye 185 zarok. Yani vam ji bê xwedî neman yani. Mutlaka yani nasek wan malbatek şey xwedî derketiye hatay na ev pirsgirêk ne hatay gotin. Belki ciyek ya da pirsgirêk hatin piştî me ew kirine ew ji mutlaka yani malbatek xizmet wan aqrabaki wan şu xwedî lê derketiye. İlla ki gelek ji talep hatine gelek ji malbat û em dikarin xayî bikin mezin bikin gelek ji talep yani ji her tarafı Türkiye'de ji me re hatine eger zarokê habin em dikarin alîkariya wan bikin perwerde wan hildin ser xwe yani işte dêbav meribe mace kalıp pîra xwe em dikarin biraz cewan em dikarin yani mesrefî perwerdê mesrefê hildin ser xwe gelek pêşniyar hatine kirin ev alîkarî jî hatine kirin Bele. Pirsa ki me heye temaşvanek esas yani ji ber ku wextê zêde qasib 20 deqîqe me gelek tiştê dijiyanin ez jê bipirsim belkî hûn bersî bidin belkî hûn nedin dibe yani wek Bekîr Kaya zikê dema ku piştîk erdhej çêbû yani zehmetî çawa kişandî bi her awayê û ji ber ku carekî di nava Erebê de hatî dîtin ku wisa xemgîn bûne çi basa çîrokewê ew kê dikin wê demê. Ya bêguman yani burada belki yalê rêvebirtiye da hani peyveke me berpirsiyarî ki hêviya insana jî hebe ama tu tabii wê tabloyê dibînî zaten tiştî herî giran hebe yani berçavê bajar vala dibe yani insan li wî bajarê dertên tu dibînî tiştekî ew imkan tune ew derfet tune belkî tu wî jî nakî bajar wara dibe tu çi kolana din herî tu ekranê televizyona din herî tu pirsgirêk naxuye ama tu çi kolana din herî binê sermayê da binê çadira da işte zarok bê pêlav digerin ya da nexweş hene nikarin ji navciyê xwe derxiyan wisa koşê belkî ew ekdama bin bêguman tabii ew yani ji her insanê re çek zehmet bî ew tablo dîtî navê tabloyê da belkî herî giran ew bû. Ji aliyê ragihandinê yani çûyîn hatina dera yani tey bajarekî normal da rûmûş hene otobüs hene taksî hene çûyîn hatina yani divî warî de organizeyek çawa heye pirsgirêkê çawa hene. Yani tabii burada kemasî ha derketin yani yalê ragihandinê de em bêjin nav bajer da û xizmeta nav bajer da burada tabii kemasî hene hêna jî hene me esnaf hemû jî pêraketine têkiliya da bi odê wan re bi dernekê wan re gelek esnaf çûye yani gelek esnaf imkanım tune ez mazot bigirim araba xwe me xebatî zaten insan tune perev demda ew pirsgirêkê em wan roj dawî ser hevdat ew hinekî me jî alîkariya wan kirine şwan re kemasî derxistin mesela yani otobüs ya da
خطی دو منیبه ساده اوت کرد و خارج می‌جوان همو گویم روی ناستن دوار سروندار را کرده دا این تشتی شارداری دستان تشتی دست شارداری دا بو او حسانی هات نکرده دا اما tabii keması جهه yani esnaf حقیقیه otobüs saviye minibüs saviye işte çüye juvane derket ya da zaruk yolda çüye jüber beni jev keması belki zaf çavne be jev keması yani tağaje meşenciya da hani cin noktaya o hatani deste şaredari de şu otobüs sahibi uç xasna hizmet et çancara da noktaya da tabi perskeri katın ma vajene ki hatani deste mahat evvel karij meda. بله جبو جیه بلدیه تماشاوانه که موجود جوانه دپرسه yani avahiyek belediye ile xebata berdewam bike dewî warî da em pişxwe pirsgirêkenim xebata ku heye yan Ya tabii me her binayê me tê xizmet da neman yani hem xebatê me civakî de hate mesela ji bo xandevanê yerine üniversiteyê amade kiriye kursamandan me çadır jwara amade kirin dîsa xebatê jina da ise çadır vekirin ama xebatê esasî belediye hani yê bingehê belediye dikirin ew me hemû binayê me nayne xebatê da weke mehekî dudiya me işte her birimeke şaredariye daya derekî da ji bo salekî ji bo xebata salekî du hev noxte me ew kirin ve konteyner prefabrik werne çekin nanekî konteynera da ew xizmetê dayînê da weke salî vekî ew cihêm ew cihêm amade dikin ew herhalde serê mîsanê wan da têkevine faaliyet em weke salî vekî were piştî tabii ji bo şaredariye cihekî nû bê çekirin ew jî me cih tespît kiriye Ati aşama ihalet yani yani imari ve çekiye de var aşama ihalede. Me destpêkê de behsa ew tespîta xesarê kir eviye gelek hatin nîqaşkirin ji xwe berê jî yani hikûmetê dereng kir paşê piştî erdheja yekemîn walî got dikarin herin cî û yani piştra çûn û dîsa gelek tehlikeyê mezin riskê mezin çêbûn gelek kesa jî ji ber vê sedemê jiyana xwe ji dest da di vî warî da dîsa hin pirsin yani kemasiyê sereke çine û niha rewşa ye eger dubare bêjim çin gotina behsa wê bikin Tabii dîsa piştî erdheja yekemîn da me nivîsî ji vilayetê xas çünkü niha hemû yani erk hemû yekî destê koordinasyon afatê danê destê warî danê Nogam dixwazin tev ve tespîtê bikin wek şaredarî. Sadece em tenêj tev nebin sporê vî karî hene. Mesela odeyê pişesaziyê mühendisiyê inşaat mühendisî taybet yani sêset hev endamê wan hene hemû jî dêjin em dixwazin bêheq alîkarî bikin wana tevî karî bikin bersiv sê roja nedan me roja çara da jî gona pêwîstî bo etine ye. Deprema dudiya çêbû got were em tev bixebitin. Ya me got sadece em tenê nabin yani em saziya em 15 heve personel bidin 20 heve bidin ama van odayê pişesazî yani meslek hene mesela yek mimara hene yek mühendis hene vana tevî karî bikirin pêce ew jî dereng xistin piştî wênê wek protokolek hate çêkirinê da navbera işte timopê vilayetê da hate çêkirin ji me jî nivîsek şandin personelê ji taxa naz dikin wana ji me re bişînin ev bersiv da hêgê hûn wek rehber dixwazin muxtarê taxa herî baş taxa naz dikin ev rehberin ama hûn ya li teknîkî alîkariyê ji me dixwazin gere hûn evê zelal ji me re bêjin servê tişte ji me re nehat ma du roj ew kar biqede ji bo propagandayê işte alîkarê valî nivîsek şand ji me re personel nehat yani du roj maye bixede hatta qediye ama du roj şunda yê eşkere bikin ew nivîs şandin yani orada jî heta ne destê wan hatin qada sivîl yani saziyê sivîl yên spor şaredarî hemû derve wî karî girtin bêguman tabii ew tespîtatê kirine de işte dema wê îtirazê aslında nava me yekî da gere herkes here hem di muxtariyet muxtara da muxtarxana da ew lîste hatine dalıkandin hatine eşkere kirin her gorî ve rewşa mala xwe xaniyê xwe ciyê kariya xwe bivîne hege pêk xayîl be zaten mesele tune hege nepejriniş gere var itiraz bike here serî li vilayetê bide îtirazî vî karî dikim ez nahêlim
او هي tabii او ev direj yani gori ve dawî verine vekin itiraz dikin hene direj او dü sala gori rewşa dawî vekin ne vekin ne ve devam bike. بله تماشامان که مج دبی استانبول دنیویسن پشتی اردهجه مجوانه کوچی استانبول کرد ام خوازن مها گلانه دا وگرن yani em dixwazin vegerdi bêle em dikarin çi bikin yani belkî ev pirs hin gelek malbata jî alaqedar dike ji bo wî min pirsî dikarin yani rêbazekî çawa bikar bînin. Ya valla rêbazekî karî diyare yani hêwerne em ê xwe dil bajarê xwe derkevin başka rêyekevê tune yani ew dikar were kevin irtibatê tekiliye bêguman yani ji bo hatna wan ji bo hani çawerên li kuya rewşaxaniyê wan çêm dikarin wan hemû avhêya ji wan re temîn bikin ve ege ji me re têkirine irtibat ama çubek kişan bajarê kîjan hege meha gulanê danê me piştî wê were em ê xwe dil bajarê xwe derkevin em ê tev melê xwe bine ev xwe dî bajarê xwe derkevin Gılan teyj berko havîn dest pê dike ji bo werin yani gelek şert jiyan daha hêsandir ve daha rahat. Evet. Biraz kaynat daha da kemema yani gelek personen u hemû jî gelingin belkî hinek joma bahs kirbe jî xwazê hinek hiç tiştek önce hûn dixwazin bivêjin em wan jî bigirin tiştên sereke yani ev pirsgirêkê berdewam bike yani taybet mesajek hûn dixwazin bidin ya jî daxuyanê hûn dixwazin bidin hebin hinek hûn bahs bikin eger wext bimîne ez çend pirsê de jî bikim. Tabii sene wek polemik hene yani mesela gelek şu nav pirsada ji doxuyê tam natê zelat kirin ya ewl her derêj me tê kirsiye û bürokrasiya dewletê çima dûrî hebe. Meselê de got yani ji her erdheja jî nexwastin tevî karî bin ama valîk wanê heye yani hakikaten belki yani fikre wî çi ve şexsî çi ve ne mühim ama rêvebirtî ez iddia dikim nizane. Yani insanı fikre wî dabin jî yê pêra dixebitin jî wan jî nikare bide xebat nizane bide xebatê de. Pirsgirêk ama herî bürokrasî de ev derket. Yani tabii yalê Serokê jî wî walî xwedî derket. Xwedî derket. Yani herkesî wek emir herî dêjin ya ordiyê da nav leşkerî de herkesî dixwaze hesab bike bir destê xwe. Şaş ve jî kes şaşiya wî nevire jêra bêje. Ev tiştî herî tehlikeye ji bo bajarê wan e ve evî hemû têkiliyê me qut kirin. Yani yalê siyasî çıka sermesekînî çıkas niha em xistine hani her awayî da sermevteyên ama pirsgirêka bajar ya herî ezin ne em tev kirin ne ew qas yani saziyê sivîl hene wanê de hem yalê meslekî de wek bi spor bin wek uzman bin em yedin hene ne ew tevî karî kirin ama gorê xwe ew teng vala kir ava kir gorî ketine bi xebatê de ama me ji bî înat bi ısrar kîjan wezîr hat em şune bawan me pirsgirêkayê nêziman da kîjan vekîlê wan hatin kîjan ji bürokrasiya dewletê kî hat mutlaka me xwe gihan da wana da ev pirsgirî ji wan re gotin pêşniyarê me herî serî me got herêm afetê were îlan kirinê da nexşerekî mecbûrin kurula bakanlar kurulu ya da ya wezîra mecbûr nexşerekî wanê re dexin nava 3 sala da wanê çi were kirin wê wê zeral bikin herêm afetê were îlan kirinê da işte Serokê wezîr got alîkarî Hüseyin Çelik derket got ji bo xwe perat xwaz me ji bo em vî sozî dine we da hege wan ji bo hemû ev karê însanê karê xwe wenda kirine yê malê xwe qayîb kirine yê canê xwe kirine hûn hemû evî tazmîn bikin bê zerara insana binewan da roja 22 meha deha ya kevçê ya ekimî çawa bûn wanê bîne wê seviyê em tek kurşek ji we nexwazin yê ji we bixwazî namerd em ji wan re got hemûya re ji got em şaredariya çê ji we nexwazin hêviya me ji we tune Mecbur kap tiştekî insaniye em sadece evî ji bo bajêr dixwazin ya duyê me got hûn dixwazin hani em bajêr têxine bajarê mezin statûya şaredariye ve bajarê mezin ji vê fırsatî başka fırsat tune ye Serokê wezîr pêşiya 11 Hezîrana hilbijartina Hezîranê derket û ez ê têxime wanê ez têxine bajarê mezin da ji bo depremê jî hat got ji bo erdhejê me got fırsat evet tam vê noxtayê de were em dest bi xebatê bikin me got çiqas insan ku da çûne were em tev koordinasyon merkezî ava bikin bi destê we ji insan diçin we birine kampa da jî em wek irtibat noxtasî çê bikin ew însanê çûn pirsgirêkê wana çine li were çi pirsgirêka jiyan dikin em tev ava bikin me pêşniyar kir ev bicîne hat yani tevayî me ji bo hemû pirsgirêkê bajêr bi hemû saziyê sivîl bajêr me nêrînê wan girtin hemû girtin me hemû ev ji wan re kir ama ew zaten hani niye tamam me re xebat ne ewa
arikidine da ya diye mesela propaganda dikin em peradine şaredariya em beden em seroruşun da bunlar roja düşemedisan milletvekili ondaki bunu da yani da bunun çare milletvekili Wanê AKP'yi em 2 milyon peradine Wanê da 2 milyon ya jibo şaredariya yani paranul gori perenu 2 trilyon yani burada aslında besamiyet ki her imezin sahtekari ki her imezin heye navan se meha da çıkıp peraj mebirin ezevi bejim meha yansda yakasını 2 trilyon 425 milyon perajme 425 milyar gori pereberi gori pere nuji 2 milyon 425 hazar çima özellikle kamacı İller Bankası'ydı perajı İller Bankası'ydı gori de jibo işte deyne beri meha danzda aralıkta 2 milyon 519 hazar ya da 2 trilyon 519 milyar ve meha tedanıcı euro ev belli bu buracı 3 trilyon 820 hazar yani bugüştü 8 trilyon 2 milyar para mebirin Dijnav ve ERDHEJA ama daiketin ser diyeceğim 2 trilyon bin serveni propagandaydı ki yani bir ahlakı ki her imezin dama ve ERDHEJA da besamiyeti kerimezin ditevdit. Her serveni propagandaydı ki libajerda çapemeniye da ama evet tuğakta denakna berçavadı. Meclis tuğakta emleketim yani devlet era halkı dikkat yerine girin yani derj para dayını bu sozdan taleba metni bu hani vezir evan bu gelek insan jebun hem vekili evan hebun hem vekileme hebun hem saziye siviliye civaki hebun derket ve pereş salek şuven astin Merivem spasiydi ki belki ilk 5 yare medene jebun hani ki heviye medene jebun ama ve bu xav gavaviti hem spaslar ve çar roş ketari piştî gotna çarşında pereme hateberni vekili evan derketin gelek jara çapında pere şaredariya Wanê nayı girtini ama iroji pereme hateberni yani bugüştü me tuğakta ne kısteveda yani işte her tişti juan bixazın yani çava hebe çava ev şaredar yani belki saleki belki heştmeha belki nehmeha zorej bikirne muzam gelê me fehm bike gelê Wanê me baş fehm bike em vênij bawerin em zore bibînin zehmetî bibînin ama piştî me mecerkên dûz bikin çünkü nod 2000 hada geldi. Tabii armaca var ki yani demek şu derfete vekemin iyi ki henüz bir çekici bu var. Derfete me kararıcın. Bu derfete me ki bütçan avendi mehid hat pere. Bu seri insan seri nüfus yazıyor işteave imare emlak dahat ev teramedikir. Yani yejin avendi dahat tera maaş ya da hakkı personel daha tekirni yedineci mepe hizmet dikir. Tabi ve depremi de o perime yani dine ne aviyenin karın kesip kazın kesin karabeder. Emlak çünkü beriya ERDHEJA yani banka İller Bankası daha da gram kredi yönetir. İhtiyacı mepetine bu uçağı ona teklif edikir. Ama ERDHEJA bu ihtiyacı mepet şu meseleyle de mühassisiyane perspektif altında daim eder. Ama da çeki derece işte hem cüdati nakhne nava insanda hem cüdati nakhne nava tu şaredariya da servi propagandadık ama piştî veji görüne Wanê şaderken berçava. Zirara heri mezin dane bajarê Wanê da jî hem di nava Türkiye hem de dervey Türkiye ji bo Wanê seferberî katibû îlan kirine da. 4 rojê ewl kabul nekirin. Alîkariya kesî kabul nekirin. Ne ya maddi ne ya jibo insan binidabını konteyner çadır ne jibo xebata rızgar kirine. Ev 4 roja ku astengî kirin ew ilya servanê ew bala servanê hate belav kirine. Yani zirara herî mezin da jî alîkarê serok beşîra talayê da Wanê da. Bi çe noktada jî van ewdan ama em veni bawerin bi gelê Wanê bawerin yani ev 2000 hada jatın aslında tabloa şaredariya Wanê ve depreme ki bu piştî venî jî bi alîkariya gel me xuyanda astekî îroşun da jî mesela bu gel ra tev nav xebat ektem em bawer bitkin nava çend sala de bajara kucarek yani texne seviyeke herî daha baş. Gelek spas ki Wanê Bekîr Kaya vakti me mixabin bi dawî bu gerek tişt hene ku divê mirov li ser nîqaş bike ji ber ku mijarekî yani divê baş were nîqaşkirin û îzahkirin hûn sibê mêvanê Rojbaş Kurdistanê jî saet 7:30 de temaşevanê jî şaredariya Wanê Wanê Bekîr Kaya
şevaqe mêvanê Rojbaş Kurdistanê jî eger pirsê û tiştek hûn bazın hebin tvyê dikarin bêjin eger gotinek ve dawî hebe ji ber ku tenê deqayek wextê me heye hevû dibêjin Tabii metxas gelek tişt bejin. Em sibêjî hege û derfetê me hebe me cêmayî ji wira binezman ama tabii gelek sazî, gelek insan, gelek mirov ji bo wanê kete nav hevlanekî da. Ji heçar parçeyê Kurdistanê bir hemû bajarê Tirkiyeyê. Ji hemû aslında dewletê hani dünyayê da her derî da ji bo seferberî kebo hem yalê maddî hem yalê manevî herkese rast pastarne. Herkese rast pas yapıp peşkeştik. Belki hem de karnaval bejin belki bir saat atterinaken herkese rast pastar. Hiç gerek spas kış bu bun mêvanên me temaşavan necem gerek spas ji bo wajitkin temaşavan me hem ji bo alîkarî û tiştê pirsa dikin serî internetê hinek bersîv hatayîn yek ne hatayîn jî biriya malperê şaredariya Wanê ku hatibû ser ekranê hûn dikarin pirs bikin evê raderên şaredariya Wanê bersîv bidin pirsê ve temaşavan nêja niha bimînin xweşiyê de şev baş.